Babukene nebulukhulu ngeke wabochaza dakhamuntu kulendzawo tithi kulahlekelwe ngokonke emva kwekuthi imikhukhu yato igcwale emanti ngengcedi ikhukhula kudla timphahla netimphepha letimcwa konke kuhambile Thembi Malinga uthi lese bakubonga kuphela impilo obekuphakathi okuthathekile kuhambile kwasala yona amafrida wakhamisela ngenalothi ibibed yemanzi nje ubone nje ama ID yonke into ebeyikhona nje into ethi imali into ethi khona ebeyikhona ukudla into ephelile thina Lusito libonakala kwangathi yini lekhashane nabo abantu abakhona ukuthola tinstead imcwa ngengcale nihlekelele asina gas asina manzi singcolelwe izimpahla asina indawo yokulala sikhonje holo le hostel la ngalimalanga khona manje asiyithembi kwale siyisela le holo masiyale amaphara yathatha la kwezinto zimanzi kumele sizikhade asikwazi ukusizakala manje sihleli la sibona nina aniphathanga nento edliwayo kwanina nje nisiphathisa ngentizwe ebuhlungu nje basenibona ngoba sifumani nakekelo ngoba sila ezindlini sibizwa phango nakalanga khona la khona kale khona asiboni abantu bazobona umonakalo babona ubasiyadla sipheka nje sinengane ezincane nje ubona nayo ingane Mengameli Ramaphosa wethembise ukuthi uhulumende utawelekele ngamalungiselo emingcwabo kulabo labalahlekelwe emindeni yabo nalabo labalahlekelwe indlu zabo kepha ke kwanyalo sekungaba kuhlala ethembeni